Ese umwana wawe ari kubona amashereka ahagije? Impungenge zikunze kugirwa n'ababyeyi bashya ni ukumenya niba impinja zabo zibona amashereka ahagije, by'umwihariko kubera nta buryo buhari bwo gupima ingano y'amashereka umwana ari kunywa. Amahirwe ni uko hari ibimenyetso byatuma urekeraho guhangayika, kuko bituma umenya niba umwana wawe ari kunywa neza. Aya mashusho agaragaza ibimenyetso bikubwira ko uruhinja rwawe ruri kubona amashereka ahagije. Ikimenyetso cya mbere ni ukwituma no kunyara, by'umwihariko mu minsi mike ya mbere. Amashereka ya mbere atuma by'umwihariko umwana yituma umusarani wa mbere ufatira usa n'umukara. Uko umwana wakomeza konka, umusarani ugenda weruruka. Ku mpera z'icyumweru cya mbere cyangwa mbere ho gato, umwana wawe yakaba yituma umusarani woroshye usa n'umuhondo. Niba umwana wawe akituma umusarani ufatira usa umukara ku munsi wa 4, iki ni ikimenyetso mbuzi cy'uko umwana wawe atari kubona amashereka ahagije. Inshuro umwana wawe yihagarika nazo ni ikimenyetso cyadufasha. Mu cyumweru kimwe umwana avutse, yakanyaye byibura inshuro imwe yiyongera kuri buri munsi w'ubuzima. Inshuro imwe ku munsi wa mbere, inshuro 2 ku munsi wa 2, inshuro 3 ku munsi wa 3. Nyuma y'icyumweru cya mbere yakaba yihagarika byibura inshuro 6 kugera ku 8 ku munsi. Ikimenyetso cya kabiri ni niba umwana wawe anywa neza. Kubona no kumva umwana wawe amira bikumenyesha ko umwana ari konka neza. Reba mu muhogo h'uyu mwana. Iyo ari kunywa neza, agenda arekera gukurura maze akamira. Reba neza. Umwana ari konka maze akamira, akonka, akamira, akonka, akamira. Uyu mwana ntari konka neza. Ari gukurura gahoro inshuro nyinshi agahita aruhuka. Ntabwo amatama ye agenda arekera gukurura ngo tubone ko ari kumira amashereka. Ari gukurura gahoro inshuro nyinshi gusa, ntabwo ari kumira. Abana bari gukurura ku ibere gusa bahita basinzira. Ushobora kwibwira ngo yahaze, nyamara ahubwo yarambiwe, ari bukanguke mu mwanya akenere kongera konka. Reba uburyo mu muhogo w'uyu mwana hatebera buri uko akuruye amashereka. Buri gukurura ibere gukurikirwa no kumira. Ari kunywa neza cyane. Reba itandukaniro. Uyu mwana ari gukurura vuba vuba agahita arambirwa, ugereranije n'uyu uri kunywa neza kandi uri maso. Ikimenyetso cya gatatu ni uko umwana yikubaganya. Umwana uri kubona amashereka ahagije aba ari maso kandi yikubaganye iyo ari konka, kandi yonka byibura inshuro 10 kuva mu gitondo kugeza ikindi gitondo. Akenshi umwana yivana ku ibere buri nyuma yo konka, kandi aba yishimye hagati yo konka n'ukundi. Abana batonka neza baba biriza bagashaka kuguma ku ibere ntibariveho. Abandi bana bagaragara nk'abahaze bakanasinzira. Niba umwana wawe asinzire mu minota ya mbere atangiye konka, wasanga atari kubona amashereka ahagije. Uruhinja rudakanguka barubyukije rushobora kuba rutari kubona amashereka ahagije. Niba umwana wawe adakanguka ngo yonke byibura inshuro 8 ku munsi mu mpera z'icyumweru cya mbere, iki ni ikimenyetso mbuzi.
Kumenya ibimenyetso bikubwira niba umwana wawe ari kubona amashereka ahagije ni kimwe mu bintu by'ingenzi wakwiga nk'umubyeyi mushya. Ibuka, icya mbere kikubwira ko umwana wawe ari kubona amashereka ahagije ni ukwituma no kunyara. Kubona umwana amirabura uko akuriye ku ibere ni ikimenyetso cy'uko ari kunywa neza. Umwana uri kubona amashereka ahagije aba ari maso kandi yikubaganya igihe ari konka.